Sargon Abdulkhayev, Борис Красном далеко, Республика Таджикистан, брат Москвы, Юрий Душанбе. On the mat A, red side, Sarbon Abdullayev, Tajikistan. Blue side, Van Tao, China. Kıyma eldakıyla Kıtay Sirit'ten kalbet Tao Van'a bastakıtayeten setiste. On the mat A, the winner is Tao Van, China. Hakabir ganarallara hakatı bübbüğüstüre hakayırlık gittiğince vantiyat sallah absolutna şempiyona semena pakayırı vanna kumakka tustuğa anday dualatların ürün kömüs bir jora kumakka tustuğa Respublika şempiyona Nikita Valeyev pakayırı. Semyon Semyonov, Yakutia, Nikita Valeyev, Yakutia are invited to the mat A. Приготовиться Уран Белек, Китай, Сизян Сюсин, Китай, ковер А. Uran Belek, China. Jian Xuxian, China. Please be ready for the next round. On the mat A. На ковер Б приготовиться Баир Укоев, Республика Саха-Якутия, Александр Зеленков, Красноярск. On the mat B, Bair Ukoyev, Yakutia, Alexander Zelenkov, Krasnoyarsk. Please be ready for the next round. Ja A коверге Бай опыт, онна эрчимнақ әдер сағыз кеттілер. Сәмен сәбәріп, хақайренік кетігінше 17 сыллақ абсолютна чемпионы. Намғытылы бұд республикан ұраттарын 6 спатинонларын абсолютна чемпионы. Ерекенті қалдайып бірейін абсолютна чемпионы. Сәткелі по бірейін абсолютна чемпионы. Никита Валеев қағалас қапсығайын әдеттерге 2 тігілі чемпионы. Победу одержал абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия 2014 года Семен Семенов, Республика Саха-Якутия. On the mat A, Semyon Semyonov, the winner. На ковер А приглашается борцы Китая Уран Белек, Сюсин Сизян. On the mat A, Uran Belek, China, Sun Xixin, China are invited to the mat A. Буковерга капсыгыны кайда Россия хакарыс потом мастера. Приготовится Валерий Андреевич Украина, Немек Баян Монголия. Победу одержал Уран Белек. On the mat A, the winner is Uran Belek, China. На ковер А приглашается серебряный призер Лондонской Олимпиады, 4-кратный чемпион Республики Украина, чемпион 8-го международного турнира памяти Дмитрия Горкина этого года Валерий Андреевич, заслуженный мастер спорта Украинской Республики и Немек Баяр, Монголия. On the mat A are invited Valery Andreyev, Ukraine, Nemekh Bayar, Mongolia are invited to the mat A. Баир Укоев, Капсагай Республика призера, братына ауында бірістіргәрі Республика турнирын абсолютно чемпионы, Көңіл тұстуға Республика Нұротын 4 спатионын чемпионы, Республика 6 түгілләқ призера. Маны тағанан армияға ұлыс бұлығы жаны, Грекия Мискей тұстуға Россия себілінләқ күйістерін өрін көміс призера, себілінләқ күйістері министердерін кубағыны призера. Александр Зеленков, Красноярская, Бәғәңі, түхілге сеттон 4 киліға, енекенті епкендіктен 2 меселіға. Приготовится Урустам Машарипов и Арслан Будажапов, Бурятия, ковер Б. On the mat B, please be ready Rustam Mazharipov, Yakutia, Arsalan Bulajapov, Buryatia. Please be ready for the next round. Ja akaveri bolqayan kerin Bәғәңі түхілге 98 киліға чемпионы Лондондан Олимпиада өрін көміс призера Украина Республикатын 4 түгілі чемпионы Валерий Андреевич Монголия батыры Немек Баяттың қапсығарын.
Победу одержал Баир Укоев. Из тела министра генерал Кошелев Берегина 12-15 жылдары 2 төгілләк абсолютный чемпиона. Манчары бағылыс патриаратын үрін көміс призера. Удас сачыда Бурятия батыра Арслан Будажапов бәғәсет 14 кілі яғыннақтарға енекенте онна Александр Зеленков кәлерден үхіс меселі. Победу одержал серебряный призер Олимпийских игр Валерий Андрейцев, заслуженный мастер спорта Украинской Республики. On the mat A, the winner is Valery Andreytsev, Ukraine. На ковер приглашаются Гаврил Михайлов, Якутия, Модон, Даржеванчик, Кампадорш, Монголия. On the mat A, Gavril Mikhailov, Yakutia, Gambador Jan Dorjavanchik, Mongolia are invited to the mat A. Коверге кыһылмындыктан киитте, онта команда туттаник кетегинче 14 жылга Капсагай Республикада кубогын барган призера. Жапускай город агас түйгөтен үрүн көмүс призера. Быйыл хайын Жапускай голукта онтатыр хактырын абсолютный чемпиона Гаврил Михайлов, Уанна Монголия батыра Кампадорш. Эйби бары билебит пал пинигин сүрүн утатсачыта Монголияттан Кампадорш темпөгөсете. Эндекен анча кили атын аттыр 12 кило олимпийский ойын призера Кампадорш ден Испаниялак ки бир Испаниялага Даржеванчик Кампадорш тагыста. На ковер приготовится Алексей Николаев Сахасире, Токтаток, Монголия. On the mat B, Alexei Nikolaev, Yakutia, Toktor, Mongolia. Please be ready for the next round. Дарханга Хакахерен Масыдандан Качияр Колны Вахантелельте генеральный директор Капсайга Саха Республикатын Федерациятын президиена Николай Никентьевич Румянцев сүйістігін чауқылай тұрватта. Победу одержал Даржеванчик Кампадорш, Монголия. On the mat A, the winner is Gambadorsh Darjvanchik, Mongolia. Акаверка сакаты бытбағыстыры Игнат Андросов Хакахере, юрист Старостин Хакахере аңырылдалары. Ignat Androsov, Yakutia, Yuri Staras, Yakutia are invited to the mat A. Жесеребе ден кытанақ, бастыкерді кекке күсте олбыт бейбейлері кетті бәхен қалдылар. Игнат Андросов 7 килога республика быйылғы чемпионы, үстігілі борған призера, Манчары 19 патриарыды чемпионы, юрист Старасы Манчары 19 патриарыдың абсолютный чемпионы, Хакайрені 10 бастығы спортсменлерден бейдестері, Хакайрен чулу қапсыға жетам. Хакайрен қапсығайға 5 түгілі чемпионы, юрист Старасын. Таатта талғыта Игнат Андросов берқаян бәтті юрист Старасын. Капсыны кайда исчала министра генерал Кошелев Берегин китоголяк абсолютно чемпиона Манчары спартакиадын рынкомис призера республика призера Рустам Машарипов. On the mat A, Stepan Gavrilev, Yakutia, Sejanov, Buryatia are invited to the mat A. Кахалмандыктан республика быйылгы түйілгетін ырақын яғынға 12 кейттен барған призера Аңылас қапсығайды кітігілі қорған призера Сергей Бубрихин үстігілі призера Халдея Брейді кітігілі чемпионы кітігілі призера Алик Степан Гаврилев кейтті. Келені ұтары Сыженов Бурятия. Кахалмандыктан Алексей Николаев Хакахере көңілтұстығы Россия спортын мастера Нерінгіріге Дмитрий Петрович Коркин Берегер Петунар Сетатон нет призера Монголия батыра Токтор кейсер. Приготовится Антону Тойтонову Сакасире Сагиятжан Кытай.
Anton Taitonov, Yakutia. Zagyan Zan, China. Please be ready for the next round on the mat B. Otut altta beğos wanagha saka. Enya ganana üyehebilüge mançara bahla ispatriyarın teriyer kemitiye küleli hıccarı. O var tima peyep tanuratı beğosta bir pargalan kapsı hallar. Kebiarga dihilgat tutuar kapsa kaika hakarin sepatu mastera Grigori Diakonov. Kebiarga Sovietska Soyuz wanna hakarin sepatu mastera Gennady Yegorov pujalı hıcallar. Kebiarga kehalmandoktan Respublika Prezident Stepan Gavrilyev Japuskay kuarat üyneren haytaren tohugarüleli kamsı hılcar tutu injenyere. Bu kebiarga Alexey Nikolayev Haka Respublika'nın bahanda hulus patın toykuna. Enya galan kehalangna tangastak kita trikotan kerang kebiheng. Holme dian serukta beligan sakahera Rusia Asia, Eropa, anto itu hebat takar pada negara Nikolai Nikentiewicz Uremansap. Halayar kapsaja federasi ta warna uspot terit saya kerungan hayam mancar bahlayatan modern spati naikin sirin ulahan lele utawar. Bulahan tehilkara Ukraina, Kıtay, Rumınya, Mongolia, Tacikistan, Kazakhstan dokostera, wanna Rusya, monok tertampu tehilga kita kalbet küsta wakta olah terkiseller, barata otot altta dokos. Alexey Nikolayev Hakahera, Dr. Tok Mongolia. Mongoller eme hakakap saygan maygınlı tustulaktar. Oka nambaran erehine tangastak wanna sapıkla kiseller tühülgağı. Enyeganan keller bu bihe kapsakay bitigar olak çıgas sejajonlar. Буряттар эме парилтаген улахан тустулактар. Победу одержал монгольский батыр Доктор Ток. Антон Тойтонов kadang kebing kini ia beli namutan teritak belegene engsir kocatun negara namga oloror mondola puta enyeganan namuluhun adat tangkiser Anton Toytonov jepuskai hak tergar dengan onyol tergar elbah tukar bepolak takut egit jahaitilak sportsman suaci gudang lewat komak katus tuga Rusia pastake hespati onyolaran bayal ke perijora Anton Toytonov kehelmondok warna kehalatak-tak ketalak kelbet yang kestur keimat dak kehelak ketai sirit tanggal bet Sagiat San oke tak ya wah takkan buat Kentayan Ichijan, приготовиться к обеду. Raresh Kintoyan, Romania. John Le, China. Please be ready for the next round on the mat B. Anton Toytonov Nam siritten engsiri kocatuttan hebiligina kai taksin danayan nangkalla wanna suit bettes nemeretattan ketai pokoknya Sagiat Zan ketakisar Kentayan Araresh Rumania Cijan le ketai belemnan Allah
Kapsını kayıtta Kıtay Böğü Sagiya Tzan. Tzan'la Belemlenenler Saka Böğüsteri Pavel Popov, Vanna Araman Tolstoy'u. Pavel Popov, Yakutia, and Roman Tolstoyukov, Yakutia. Please be ready for the next round. Artar kanatını Böğüs Nikolay Inikentьевич Urumyantsov, Haqı Masınardan Qaçıyer Kol Medalite Generalne Direktörü, Haqı Respublika'dan Kapsaqı Federasyonu Президентinin elitetten süstüğün çavkobayılığa. İkis ühüs miyastının Böğüsler sport rütkörünleri hayınlaran Mançarı Bahlay Atınan Nasyonalne Kin Direktörü, Eltimen Deputatı, Rusya Fizika Kultur Onu Sportka Töleği Löyten, Haqı Respublika'nın Töleği Treneri, Elikenti Yurevich Kirkoryev direktörü modun kinten brilliantlarından nagradalaныктыра. Çintayan Arareş Rumınya 125 kiloga behesmestelek. Ona Kıtay'tan Tzan'la Tığıca 996 yılları Aziya olarak bastığı sportivni oynuga Kıtay ola kalanı Tzan diyen ol şampiyonu dıgatılan batbıtta. Ende kana nebe bu kini uruta bolon sep kuttuk. Barı değil bol vaxtaqı toğdak Kıtay şampiyonlar bite Aziya olarak 5 tıgılı butun tıqqarı kinemiye Tzan diyen ara Spanyalağı de. Delegini Kıtay Narvata sport barıkırınlarıgar samayındaki güvenli haccaları lehegi televizyondan gören olimpisk oyuncularga andı çepçek atletika şempiyonatlarıgar barılara göre ennegadan Kıtayga sport alışkanlık haydar. Bu manda killer ederi olatları yıpıttıra. Gelenler haqayırın süymetlenme komandanın gıdetenge erçilindiler. Master ıstıvalarını tupsattılar. Ottan haqa ostol tenihini oynayakçılara Kıtayga diyenleri emiye. Beybeleri gıtta atasta hıbı hıtınan diyenleri meççillenler. Ostol tenihigar andoyduga atırar. Kıtay tenisi işleriger üyerenen geleller. Onottan parbilet bir kuttuk. Andoyduga omuz soğudak brilyantavay sirka artistara bu kabarı Kıtayga diyeni idi üyerenenler biligin haqayırın atıpta hacallar. Otton Rumınya tuhunan kepsit bollahka Rumınya enne heveskay koyus eddaktan bu kabarı sportivine gimnastikaga üttük. Tahamnaqtar nada kamanesi diyen olimpiska şampiyon andaki şampiyon barı eydivit. Kapsını kayıtta Rumınya'dan bu devletke behiş miyestelağa Kintayan Arareş. Tolstoyukov, Yakutia. Belemlenenler Dimitri Şagirin, Nikolay Kirkoryev. Dmitry Shadvin, Yakutia. Nikolay Grigoryev, Yakutia. Please be ready for the next round. Bu devletke barıda 36 bir osuruktatta Uanağıha sağa enne gınanca haqıvalattıra kapsağayga turunan kelliler. Bu barıda Haqı Respublika'nın Kapsağayga Federasyonun ületin tümüge bolar. Anıgız kine dele hubotarı bülkünderigar Mançarı Bahlay Ispatıgı yaratın üstügülla şampiyona Haqayırın absoluta şampiyona Girkori Sideroviç Popov birihigar Respublika'da terim turnira modun ispatıgına komplekska ıtıllı. Enne gınan anıgız kine dele hubotarı bülkünderigar modun ispatıgına komplekska Girkori Popov Respublika'da ühüs turnirgara baragıtın ıgırabıt. Pavel Popov, Tığaqayıstımın Akademiyata, Roman Tolstoyukov, evet Tığaqayıstımın Akademiyata, Tığaqayıstımın Akademiyata bilgin Kapsağayga, Sovetski Soyuz, Россия, Uanna Haqayın Sportun Mastera, Arkadiy Ularab Doğuştari Etçiyer, Ottan bu kabiri halayan ıйtаларот, Народтарикатна Катерула Ходия, Олег Николаевич Татаскинов, Тığaqayıstımın Akademiyatın спортивный объектların генеральный директоры.
Тэлгот татугар манчары бахалай пастагыс патриаратын абсолютно чемпиона Владимир Андроса биттой тулага тааттаттан республиканска категория ходия Иван Орожин ходиялы гыджары. Кени аңда жолатырын пастагы чемпиона Илрем Федосееватынан таатта Оғыз Патимнос болатын директорын сол бұячы. Быйылгы Владимир Андросов берейхені бирдігіл Россия әдер гвардияден әдерәді тәрияны тұяға. Әндігінен абсолютно чемпионға әдер гвардия әдерәд бирдігіл партиядыттан массыны көлігін тұттары. Ол ұлақан төхілге ақсыны төттіс бәс күндерігер таатта кейіне ұтық көлге ұтылыға. Оттан быйылгы 15 кихілі қапсағайға Кубак кытана капсыылара 9 томтоттоқ чурапчыга болуға ақсыны ортатыға. Билеген хақа қапсағай хайттарын тұғығар Николай Никитевич Румянцев қалалтатынан Андрей Васильевич Румянцев, Дмитрий Васильевич Федотов, онна Прокопий Дмитриевич Рахлеев, вице-президентнен Улахан Федерация үлелен қапсағай балысқанды қайынна дейбіт. Әндегінен ғылға 19 кәдейе маастан нормала Улахан түйілкелер ұтылалар. Бұл бейге әдеркен олаттар бұл Павел Попов, онна Роман Толстовухов, түйек айысты бұдың академиятығар үйерінер олаттар. Әндегінен ас үйер оқтатығар хүттер олаттар күңнерады жүгей. Күрәктәйбіт қыланы ғұйета Россия Сақар Республикатын спорттың мастера. Спорт түріт скөріңдері хайынларар модern спортивнай кейін қапсайға делін начальниға Сақар Республикатын 2-11-12 ғылларда абсолютно чемпионы, Манчарыс Патриарын абсолютно чемпионы Николай Захарович Чекуров. Қапсығыны түрпінілі кейсегенеттен көйді Павел Попов бұттатыдай тұқығуына Орта қалыматтан түрітті қақайрын қоңылтыстығы сәттеті күлі чемпионы Қапсағайға Сақар Республикатын спорттың мастера Жабускай ғыған абсолютно чемпионы Қақайрығар Урожай общество түріттемеді бейхан сылғырана мұтылған түйілгі абсолютно чемпионы Жұрапчыға массыны бідісті ұлған түйілгі абсолютно чемпионы olan массына қағайына Дмитрий Шадирин Эймбекөңі Савелий Аканешников береген абсолютно чемпионы Москваға Роман Дмитриев бүтін Россия турнирын абсолютно чемпионы, Кумаққа тұстуға республика чемпионы Николай Киркорьев кітті көсір. Николай Киркорьев үйәбіліттен түріттәқ, білігінші пускай қораққа бадыңға әтчілер. Хақа жана тұробайеті тұпсарын тұғығары Хамай иңемтелек ағытар қатары витаминлерінен жарықтанар. Қолабыр бейі құстуды бұлтуы барап бұтығар үріззәк бұғынан ағыт түген барап боллақ бұдына Николай Киркорьев мағығыныттан бір келелек табылияққаны бұрағығын жабаттақ бұдына бейінде келе толыр құстан кәлек бұдынсы. Уан келені хүген барағытту, әбетер ағаяқ табылияққаны ұқтан барағытту. Оны барытын Николай Киркорьевтан сөбелетек құдынсы. Николай Киркорьев Москваға тұлыбыт Роман Дмитриев біздің Россияда турниргар қапсағайғы чемпионнан хақатын сірін тұрған нақтыға ақтап бұта. Эймекан томтаругар Савелий Аканешников береген абастығы турнирын абсолютно чемпионы. Қомаққа тұстуға республика чемпионы үйәбіліттен түрітті жапуска жоғыннаға. Дмитрий Шадирин томпағы тұлыбыт республика тұрақтарын өз патион еларын призиора. Республика Петр Ильич Алексеев переиграл призера.
Урожай общества биан сагаранам бутылька абсолютно чемпиона. Jakускай город ыгыган абсолютно чемпиона. Чурапчыга массына бутягыла ыгыгак төлкатан абсолютно чемпион болан массына кахайна. Дмитрий Шадин, Николай Николаевич Тарский бригер республика чемпионатын сетте төгүллә чемпиона. Кени орта калматтан келен тустук быһытынан ус алданы огыс патионос колатыгары үйерәгә ахын олимпийскерлер белемнер училище үйернән билеген табакка баттынар хакабиллиләр догастырытлан биддәстере. Kapsıhı bidere uğagında kalla. Dmitri Shadrin, Vanna Nikolay Grigoryev. Tep mililla qıtana kapsıhı kendinden kıyayını etişte Arasyon Hakan Sport'un mastera Dmitri Shadrin. Mançarı 19 qıtayan çempiyona olatın savunap Kıtayı ola Van Tağını qıttaki şerim. Тельгот татугар народ терикадна катилула ходия кагултустуга Советский Союз потом мастера Иван Петицын Сакайре. Тельген халайны талараро народ терикадна катилула ходия Олег Дадаскинов. On the red side, Platon Savinov, Yakutia. On the blue side, Van Tao, China. Победу одержал абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия этого года Платон Савинов, Республика Саха-Якутия. Он детсалла абсолютный чемпиона. Манчара Бахалай, он токсис патриардын Яханагар чемпиона. Утассачита, он Голебатра, Уран Блек. On the red side, Semenov, Yakutia. On the blue side, Uran Bilek, Mongolia. Семен Семенов Усалданы тумул нәхилеге түйілге кенеде Манчары Бахалыс патриардын төттігілләқ чемпионы Советский Союз Россия Хақайрын спортын мастера Хақайрын төләқ терегері Анатолий Николаевич Константинов амбастан үктенді біті ола. Анатолий Константинов бұқавары ақтабыт саныбыт анты жүбетрам мастаттарын иккітігілләқ чемпионы Кағыл тұстығы Хақайрын сәттетігілләқ чемпионы Манчары Бахалыс патриардыға төтті чемпионы біді Анатолий Константинов кені біті ола Семен Семенов оны Монголия батыра Уран Блек бір көйбіт үйсет кейтке олатын сауынаптың көсияға спорт түріт көріңдерін сайынлары спортсмендері өйір
Wanna bukaring netbit yu hatak kallargar rüka melher atak tabullah ehbit. Kapsihini kayda Semyonov akhiran wan Petsulla absolutna чемпиона. And the winner is Semenov, Yakutia. Приготовится Юрий Старостяну, Республика Саха-Якутия и Сыженова Бурятия. Yuri Starostin, Yakutia. Syzhenov, Buryatia. Please be ready for the next round. Деря Гюннак Украина ола Валерий Андрейсов. Лондон Олимпиадатыгар адыбыт американскан ниттен почуаттай кисместенылан өрүнгө бисмилер болбута. Окан ниттен улахан ситиите уак. Билигин аны Бразилияга тылдакта олимпийский ойнуга суаттанан тустан убаста улахан ситиитен жапускайга келен улла. Жамантан инне кене Рио де Жанейрога ытылдар олимпийский ойнуга белемденен бастыгы статын уббуке быытынан капсакайга киссер Валерий Андрейсов. Украина төттөгүллä чемпиона. Оттон бу бәттәхәй. Триум спорт орагайгар үләли камсылжары. Беркаян бәттә Михаил Васильевич Наговицын Украина сәттәтөгүллä чемпиона да. Сахаула. Яньягынан Төттөн ағыс бияны кетилелерге бейми шабыт сәттеті бастап болдығына Валерий Андрейсов дойдудun төттөгүллä чемпиона. Валерий Андрейсов Украина, он Доржевантик Компадорш. Алтон кекеле яғыннақтарға Москвадағы Олимпиада кәлені Компадорыштен алтон кекелеға период бобыт Монголия батыры бар еді. Онтаны Жапускай гытылы бұд Азия оларын ұлықтырекаднағы спортивны ойнуларға Компадорыш Монголия олаттарына қалан тұғыннатта бұда. Әнне гынан кене қаны рута болуын әп. Доржевантик Компадорыш Монголия күйек мұндық. Келлері мен национальный тұстуылақтар. Hanya kena pilihan sihat patuhan siap. Kaya? Cek. Kapsakay atau kapsakay. Ikitat pakati bitinan. Победу одержал Валерий Андрейсов. Yakutia. On the blue side, Syzhenov, Buryatia. Бурят батып дәрәкәлән хакайргәрәт бәхтүк тусталлар. Келләр барылдаден национальный тустулактар әме хаппыкалак, уркалак тустатыл тусталлар капсай голокмай гынныр. Сыбик Максарап ити хебелеген агай күйөк мындуктан тустар сыржанап капсайгитинен 17 массыналак үстірақтырдағы барылдан тустуга Сыбик Максарап. Эннегенан буряттарыме бәйлерин барылда тустуларын өрө тутан улахан билистери аныллар. Эннегенан жонтан үйлен таккыбыт коңул тустугара сез потым мастера сыржанап күйөк мындуктан бәйе капсага жыппыт Юрий Старостяны киттатисер. Тэлготто тугар нёрпатус тугас болатын иллячита Ленинград кора чемпиона Советский Союз семинна күстеринерин комисс периора Хака Республикатын Николай Талска перихигар Арман Сапандиканиттан вон тет вон искаксарынан чут чат кайтаран иккис местен лахадjut Геннадий Егоров уделата. Победу одержал мастер спорта России Syzhenov Бурятия. And the winner is Syzhenov, Buryatia. Вадим Семенов, спортмастера Республика категория призера Николай Николаева Кайбута.
Kafkas kayaların anılarından kelbit iti xarına Kabaldina Banka Respublikatın toqosu sport master amin tiye kuşap Kotuda itu kohuna namola Россия kan sport master Vadim Semyonov kita kisen Vadim Semyonov ikkitihin çağız ikkitihin çavani kıhlar ka hakayrın çempiyona ikkitihin çatağız ikkitihin çavan 1 13 15 14 yıllarda 5 tığıllak bir jora mançarı bahalay 19 patriyaratın çempiyona onu tahanan Edo makaytulubut Respublikanur attarın Behis patinon yolların kapsay kapsalüte çempiyona Победу одержал мастер спорта России и Республика Саха-Якутия Вадим Семенов и Республика Саха-Якутия. Please be ready for the next round. Де из тела отделын сотрудниктары кейттілер. Дағаға Республикаға, онна Россияға омуын күнін білет әбіппіт. Күйек мұнықтан тұстар Урыстан Машарипов омуын апытсыра. Иждела министра генерал Кошелев Прихин 12-15 жыллақ республикада турниттарын абсолютно чемпионы. Республика 15 жыллақ бұрғын призера. Манчар бағалай 19 патриаратын өрін көміс призера. Байыр Укояп бұраттың ғабығында пристерген республикада турнир абсолютно чемпионы. Жапускай корат чемпионы. Республика призера. Эннегенен күн айы боя-боя чиллине барахаджар иждел отделын сотрудниктары капсыгаллар. Харсын Кең Россияға хақайрығар учутал күні білетінер. Оны кәсі Хақы Республикатын учуталларын онына үйрәну ләйеттерін оны үз сияға алды. Дмитрий Петрович Коркин бәйтін кемігер үз революция бейіға бұғыт герой корат Ленинградқа Александр Иванович Герцен адынан Педагогический институты бітірен нұтчатылын онда литературатын учуталы болан оғы аймағы идеге үтелерінен Хақы Республикатын сколаларын үтелі учутала үттігі аты ылбыта. Эннегенан бареттінен табғаста қамня кинатығыр ұтылылары ақсыз түйілге оргулақтық түміктенне. Хақы олаттара үз күхіл көбіс медалі хақайыргер қалладылар. Дмитрий Петрович Коркин қапсағайы ме анам менен көрер қапсыға үйретереді. Олейін Захар Николаевич Чекуров ақтүйдінан ұлақан ұңвақтақ ұйрақыны яғында олаттары көбергі болбаққа муастағы тұғыннақ көребет. Қапсығай күттік тобықта баққыры атаққа кейлелерге үйретен. Ән ұйрақыны енна қиы муастағы тобықты тұғыннақына жүккүрейен бітет болмағады. Олейін Захар Чекуров күттік тұрадеран атаққа кейлетті ұйрақыны яғында бұғыстыр кені етілләшілері. Байыр қойып, онна Урыстан Машарипов. Байыр қойып, олық күтчіге тағыттан Динамо обществоға ағайым төләқ тренері Советский Союз ағайым спортын мастер Валерий Николаевич Семенов кетчілден. Иккі тұсту мастер болды. Урыстан Машарипов өймекән ұлығыттан түріттәқ. Тоқ бар тұстуға сетігілері 9 тонтондақ чұрапчыға болғыда. Чурапчы оғыспат Дмитрий Коркин атынан чурапчы оғыспат теңнос болатын, оны чурапчыда физкультурный институты бітетті.
Ikkiya gongol tustuwa na kapsakay kuspuat mastadra. Ono tahanam payir koya birhel armiya hulus palare giri akademiskay tustuwa miya arasius potom master normatan tolaram parahajar. Arasiya sebenarnya kusterin urung kamis perjora. Wanna arasiya borona ministerin kubagan perjora giri akademiskay tustuwa. Kapsini kaida kehalmon tantos tebut berarti nak Paulo Papovo Republika Sakaya-Kuchia. Radesh Kintoyan, Romania. Pavel Popov, Yakutia. Please be ready for the next round. Tehilga tarugar Puspot nasionalnya körünglerin hayınlarar mancar baklayatından nasionalnya kin kapsakayga atjelını üleheten kapsakayga sakar spulgan spot mastra kebeye tustu spotin dilaçite girkori diyakına podiyalır. Ja öjüttar bekişeller Arasiyana tahanan alta tas doy dobe kostera huruftar bittergar biligen Mongoliatan tok kita aitan sakiyat zan kiseller. Tabulu abu tulelita. Alexandre, tabulu lelita. Bileğinin atları vaxtara, ol ıdanağını tabulu leliturar, menüde bihan 5 sekünde kallı. Bileğin bu tabulunu kalpatları vaxtara. Mongolia batıdara köngül tustuga anday duga adrallar bu yıl behibiktelliye becepet anday duga borwansa medalyalargar Mongollar me kasta medal getigiştiler. Olihiger Puryabzap onur batten Aziya olur kalem mestelespet Dimitri Korkin belger ikkite mestelespet dokos Mongolia'tan tiyeneme anday du prizora bolan Mongolia Olimpiska putyokana Allah. Manda da katinet ta Mongolia da Rodna Respublika ta kongus tuga Olimpiska çempiyona hoq. Kenler pasta Olimpiska çempiyonlara dizidoga bar. Ottan Kıtay pakostara kendi kehıllarga Aziya wanna anda jidil ketika jebegaktan ereller mantanin ya beylerin ahtadıqtara Aziya olara pas takı ispatino juga toğuan altahullah kaca bu segit ulu tegar mekayuni finish Nikolayev terütte betonyu tegar kalen Çizan gen Kıtay çempiyonlar bitim barı jibo waktakut altona kaskile yahan naktarga
Dmitry Shadrin, Yakutia. Evgeny Alexeyev, Yakutia. Please be ready for the next round. Кентаян Арареш, Урмын небеғі. Кені бүгін сүйсілбе бескелі яғыннақтарға бұрын сәбедәлі бұл жағаны бәйісместі қағалан күхияна барағы жар. Олығынде аны қапсағайға бір оғыланар көрін кәбейін. Олық Николай Никентьевич Румянцев директорда қолыны ұлған тілікті әмбілемеләқ қапсағай дені бәттәғі телефону ұлық бәйтін кенің күндік сөйіп байдық кәтәғі жар. Мутассачыта тыға қайыстымда қадеймедігер үйәдінер сақыбығы Павел Попов, Роман Дмитриев бүтін Ротрикатна турнирын әдеттерге қапсағайға призера. Bir kayıpıt ühüsek girge kıta yola sakiyet zanı kıta kisiyaga. Baltıra minüte kalla. O da saçıtıgar ühüs seredini bedderen köyeni dişte. Oraqtan kalbet ıljıpıt Rumınya beğe Ararış kentağın saltan çiğen komisken o saltan tarışı kubağınılarıgar elbaqnadalar oşuğunu bir beğes. O da saçıtı Evgeny Alexeyev o saltan oluğunu tomul nehlegitten törüttəq. Yine kenti kaldıyıp birihin absolutta çempiyonu bolan obuk beşteşler hatından nağaradılanmıda. Evgeny Alexeyev bu anıgıskı nedeli aboluqta Grigoriy Popov Respublikata turnirin ikkiti gollaq absolutta çempiyonu. Respublika kapsağayga 2015 yıllar çempionatıgar verxanı yaxınlaqtar Evgeny Alexeyev o var Timofeyev kanitten 2 meselaq. İç yala ministerin bıyılgı tühülgetigar otodikdeki hitten boron semedellaq. Evgeny Alexeyev dağı toğuğun settekili yaxınlaqtarga sorgulaqtık tustan boron semedellan üst saqını üyertti. Evgeny Alexeyev көңіл тұстуға Николай Тарысқа бірейіні ұлған жоңға төтті күлләқ призера. Оны тағынан өлі қамағы тұлдығыт республиканы роттарын спортивны ойныларын призера. Tehilgə tutuqar qapsağayqan rotarikatına qıtılға xudия көңіл тұстуға Қазақстан Гастеллата Нұркен Абдирап бірейгер бүтін союзта турнирінің көміс призера Иван Петицын үлелі хыджар. Tehilgəni halayanı ıtalarır haqa qapsağaya Азияға, Европаға, аңды ютаққарығар партығар худиялас бұттыр роtarikatına qıtılға xudия haqa qoğuğunu qılattыра otaq сұғытығар күйлейін республика кетігілі абсолютта чемпионы үйәхә біліттен түрітті Олег Николаевич Датаскинап halayanı ıtalarır.
Jabedegen ikkişer girkenlikten 9 kalığa 9-5'ten ühe medalga ona nagradaga tiksiyaga. Kapsı hibidere 1 minute kalla. Evgeniy Alekseyev, Grigoriy Popov birin 13-14 yıllarda absoluta şampiyona. Kaldeyev birin 14 yılda absoluta şampiyona. İş diyala ministrin bu yıl gıdıyılgadan otoritetiyetten boran saprizora. Sekünde kalla. Kapsını kayıtta vanna dördüşer girge bıhatağısta. Daga hangi Dmitry Petrovich Korkin rotarkan naqsız turnirin borgan saprizora Evgeniy Alekseyev haqahira. And the winner is Yevgeny. Jere kendiki kılga haqayırgat tengnaktırın bulpadak. Hama çulu kapsağa cırtar büt üyüzerkiyle beybeylerin gıtta köşset bolan alırlar. Köyok munduktan sakayırın 14 yıllık absoluta şampiyonu semeyenep, kahal munduktan Saka Respublika'dan bu yıl gittiğince 15 yıllık absoluta şampiyonu bulatın savunap. Eynegana bekki ulahan bir osvedetten bir destere köreççiga kahıya homayoğahin. On the red side, Platon Savinov, Yakutia. On the blue side, Semyon Semyonov, Yakutia. Kahılmanlıktan dostları Platon Savinov üyehebili dostu vaspolatın idillacıda kini korona helegitten törüttək. Saka Respublika'nı 2005, 2007, 2009 yılda kıyahınıga şampiyona, tüttügülla kıyahınıga prizora, Sergey bu vanna bujugras bilisterin masinaların kahayına. Semeyenep, Respublika'nın rotlarını öz pativini oynuyorun şampiyona, Mançarı bahalay onaksız patıgı yaratın şampiyona, Respublika'nın rotların altız pativini oynuyorun absoluta şampiyona. Ovalatları, olak kırattaklarında beybeylerini şeydik bizseller. Ege'nin kaspiddi kamsanıların üyerep bit. Dokuştur. Üyehebili korona heliye bulatın savunap. Usaldanı suattuta semenep.
олаттан bir кай бытыра төттүсеккилге Евгений Алексеев катакыга. Акайрену 2015 жылы аттархана болатын сабынап, Ақа Республикатын 14 жылға аттархана сәменіп. Бүгінгі түйіргеға андайды чемпионатығар күттан кәлбіт аялла жарып, онны білігіні әбілігі манчары бағылай сүйітпәхіс патриарытын білімні әғыджарып, олар Тимофеев әрі уақтар. Онны бары қапсаға жеттар бұд, күйісті уақта олаттар бұд бары күтті әжалар. Білігін түйілге қығылмындықтан Украина төттілі чемпионы Валерий Андреевич таққыға, кенеға Украина сәтті түгілі чемпионы бір қаян ұлығын, бір қаян қоратын қошатта қырызданына Михаил Васильевич Наговицын көмілі ғыджар. Қапсығыны қайда, Ақайрыны күтігінші 14 жылға абсолютно чемпионы Семенов. Vadim Simeonov, Yakutia. Bair Ugoyev, Yakutia. Please be ready for the next round. Жәрі 2 самай күйісті құтар сақчылар бұл бәйбейлерін күтті хүзет келді көсселер. Олимпийскон үрінгі беспредиора Валерий Андреевич, оны Бурятия бұқатыра, Россия спортын мастера, барилда тұстуйтілі чиді сыжыпап. On the red side, Valery Andreitsev, Ukraine. On the blue side, Sezhipov, Buryatia. Қағалмындықтана Оспуат самай үргейінен атырар Олимпийсконныға үрін көміс медалі күнне Украина ола Валерий Андреевич. Көк мұндықтан бейгі алғығыдар ұрулар бұд, атастар бұд, тоғаттар бұд. Истеп дойды тұттан ғылжар барылда тұстыйділі әчеті сыжыпа. Bir qottар бұд, күрәқті хейттен тоғырыр. Дуалаптаттан bir көй бұд, Вадим Семенов байыр қойып қойылан күтті төттісет кирке көсіуға. Қапсыны көйді, аға қапсағайын күтті орулу, барылдан тұстуйділі әчеді, Бурятия бұқатыра Россия спортын мастера Сыжыпов. Жабу алаттаттан бейдестері, Вадим Семеновту, байыры қойыпту, Сыжыповы күтті, төттісет кирге қапсыға. Бәме Ақайрен кен тұттулара. Қағылмындықтаны әңселі қочатуғары модут сәрігәрі. Білі зона тұттан соғыс соғытығын Советский Союз бұдын Ротарикадна кластақ мастера Россия қуансылла чемпионы Егор Николаевич Алексеев кетчілден тұступ бетті бұд Вадим Семенов. Уанна Ақайрен теләқ тренері Советский Союз Сақайын спортын мастер Валерий Николаевич Семеновқа әтчілден тұступ бетті бұд байыры қойып.
Вадим Семенов, Баир Укоев. On the red side, Vadim Simonov, Yakutia. On the blue side, Bair Ukoyev, Yakutia. Белемнен әлләр Сагиятжан Кытай, Кентаян Арареш, Румыния. Sagian Zhang, China. Radesh Kintoyan, Romania. Please be ready for the next round. Қапсығы бідерек кемінеті қалла. Мастер спорта Российской Федерации Республики Саха-Якутия Вадим Семенов. Мастер спорта Российской Федерации Республики Саха-Якутия Баир Укоев. Оба представляет Республику Саха-Якутия. Вадим Семенов. Двукратный чемпион республики. Пятикратный призер республики, абсолютный чемпион пятых спортивных игр народов Якутии 2010 года в городе Лёхнск. Баир Укоев, абсолютный чемпион республиканского турнира на призы братьев Наговицыных, призер республики. Апсыны кайда кахалманныктан тостовут Россия нахайны спорты мастер. Уанна Румынияттан сүйсүйбе бескеле яғыннақтарға бұты хүлгеға көңіл тостуға бұрған семедәлі бұл жиғанның бәйіс месте атаққа бұд Кентаян Арареш. On the red side, Sagian Zhang, China. On the blue side, Radesh Kintoyan, Romania. Победу одержал Сагиятзан Николай Захарович Чукуров. Белемнен әлләр балдан сылгыбап Вадим Семенов. Болаттан bir көйбіт финалға таққар ehen Қытай ола Сагиятзаны күтті кейсеға. Евгений Алексеевту, Семеновту. Алексеевич, келелі. Бүгіннен финалға таққар ehen қатшылады.
Biasa di bawah sana. Kalau lagi standar kan, bu, kalau kita, yes, yes, Anis ke, Переготовиться Балдан Сажипову Бурятия Вадиму Семенову Республика Саха-Якутия. Belegen usaldan olattır Evgeny Alekseyev, Semen Semenov kiyseller. İkkeni bit toydulaqtıra Enikent Andreevich Kaldeev Respublikada turnirin absolutna çempionları. Evgeny Alekseyev beqaha 97 kiloga borgan semedal olan barabıtın üertte. Semen Semenov haqayrinik kitigince 14 yıllık absolutna çempiyonu. Evgeny Alekseyev bıyıl Respublikaga üyehäbir ügütülü bütühülgaga ıraqını yahanğı vartime peyipkenlikten 2 mesele. Grigori Popopirihin 13-14 yıllıkta absolutaya. Kaldeev Pirihin 14 yıllık absolutna çempiyonu. Semen Semenov bıraatına dağıttanılla. Evgeny Alekseyev erçimne kadar sağstalı tepkinin göttügün daga hakimiyye uta saçıların gıttı kaydak kokultustuğun kapsız budun gördü boluqtaqın. Behan sökünde kalla. Çeğere erçimne kadar sağız Evgeny Alekseyev'de kilakanı bağları. Ağanır orğun taptalını ol göt semenci ol Semen Semenev'dekiler. Yasal barıda hemencik kığıcar. On 5 sekünde kaldı. Kapsayını kayıtta Sakha Respublika'dan 2. 14 yıllık absolutna şampiyonu Semen Semenov. And the winner. Meydatı bitti vakti. Beş minuta kapsayla finalga taqqarıhan kapsayı. Sereti de bağırar. 5 minuta tek bollaqlarına ağaya kaletiyle olkayan finalga taqqar. Okunan baran tuara battar. Baron sebedeli bıccahı var. Приготовиться Сагиятцану Семену Семенову. Победу одержал Балдан Сажипов и Республика Бурятия. Борьба Барилда. Bu vitse-prezidentler bitigar emya ulaqan maqtan boluqtun. Je kıhalmınlıktan Sakiyatcan Kıtay, kıyaqmınlıktan Semen Semenov Sakahire. 5 minute, 5 minut, skhvatka. On the red side, Sagyan Zhang, China. On the blue side, Simonov, Yakutia. The round will be length for 5 minutes.
Kapsığını kıyda Semen onu final kıtakısta. And the winner is Simeon of Yakutia, Zhagian Zhang, China. The round will be led 5 minutes. Vadim Semyonov, Wanna Katayola Zhagian Zhang. Bir televizyondan gören Kıtay'ın orta spot barkırımları enniki kuyanga taqqan herillerin görene tegayabit. Bilin olday tuttan Zhagian Zhang baron sebedeli bul jahayдар. Otu taftaki hitten jeti hekilen hüsmesteni bul jahar. Beş minuta kişiler Zhagian Zhang kadda kuduk tustuğudan heykat dügüt. Otu taftaki hitten tüyeti heykidde. Остается 3 минуты схватки. Kıtayın ola atağanan köttülelir kören kebehin. Kapsığını kıyda. Oanna kıhıladakta kıtalık kılbıt diyen kıstır kıtay heriger. Boruan sebedeli haka heritten itce bara çeşketi giste. Zhagian Zhang. Kıtay Народной Республиката. Олег Dadaskina. The duration of the round is 8 minutes. Ağız minuta kişiler Siistiğin cevap kovaya Nikolay Nikitov sürümyansap kalınken bir koktan belemden olur. Bir boronsa Kıtay herigat Zhagian Zhang icret bolla. Wanna sakal mahın. Вице-президент Федерации Капсыгы. Baldan sejupap Бурятия. Yang tustu Россия подом мастера парилдан тусту танюнен таккыбыта. Кияк мындыктан Семенов. Акайра усалдан улуга. Акайрин 2014 жылдагы абсолютный чемпионы.
Балдан Сажипов. On the red side, Baldan Sajipov, Buryatia. On the blue side, Simonov, Yakutia. The final round. Балдан Сажипов бүтүһүлгäge 125 кг ягыннактарга тустубута. Уанна 7 местен убута. Хапсыны кайта барылдан тустуйдилләчите Россия спорттық мастера Балдан Сажипов Бурятия Республиката уанна котайын көйтен әгенлігі тігер көттетті. Сагиржаны Семенов уанна Балдан Сажипов пьедесталға аңырылға бұқа бары.